phali gdam no long wang langsok kabaya akan phali gdam no long Zingdun Tangko Gadamna Long Jubilee Gam Conference Certificate of Excellence. This certificate is proudly presented to Dr. Ngalang Shim Ngashangvu, patent right holder of antimicrobial peptide preparation in recognition of your outstanding performance in your field of expertise. Signed, P.A. Ipchan, President ZTKL, EC Totso, Convener 75th Platinum Jubilee, R.R. Tuling, General Secretary ZTKL. Arul Leifue Ituming Jaili renowned Salak Kahaya entrepreneur Mrs. Chenorin A. Vashum, entrepreneur, fellow member of Coffee and Change Maker 2021, we fellow member Akane, he itum Godongo Wang Langsok Vakane, Killer Sukui Tamkui Gabai Akane, the Hangai, Jaina Ashishimku, or Maninka, the Lugadam no longer, except Kasamino. Certificate of Excellence. This certificate is proudly presented to Mrs. Zenorin A. Vashum, entrepreneur, fellow member of Coffee and Change Maga 2021, in recognition of your outstanding performance in your field of expertise. Tuloy kita menolong na. Now may gabda itum godong na proud sangai la kaya itumi zingdun li sokami lay lushid dalay chiva Mr. Sangrapau Vashum, Chief Engineer, PhD, Government of Manipur. First amongst the Tangkul now in Jaili, PhD or Department Akali, Chief Engineer Gaga, Kalahi or Bumley, Kabum Gajihi, Anna Karene, Kala he is Zingdun Naune, Kala Ahi, the Lui Naune, Jaina, Awishimkur, Akana Ranglan Criminal. This certificate is proudly presented to Mr. Shangrepao Vashum, Chief Engineer, PhD, Government of Manipur, in recognition of your outstanding performance in your field of experience. Signed, ZTKL President, Secretary, ZTKL, EC Totso, Convener, 75th Platinum Jubilee. Sang mai cái gì cái là felicitation vì chỉ là khang giang sai đấy cái đó người khăm hai cái là cana cái bài session dialogue sao nó cái gì hàng là cái healing giang ao cái những sự cái đấy Ya mai lo, ya mai si. Atam hi makhlei mening la itum na siman hau gada. Ara ngeret kai atam ji pung kai su kamangai de. Pung kya ke siman kai gleg ji pamata thura ara. Je na itumui Singtun tangkul ketam now long way, reading a young education, kajiwi maram hili community dialogue. Sakvai Razangai nutum sai koroli welcome sadale itumi resource person Dr. Ringmijon Vashum, Senior Assistant Professor, kala itumi panelist, John Shem Jakoy, Lecturer in Physics, Higher Secondary School, Lehere. Ara, Hili Ledeklaya, itum Saikor, Unit Kachivu, Dialogue Saki Jauda,
hita tasara hita segji shamlagen hange unit ke jivuna unit wise and participate samilo individual level and la participate samilo dialogue hili discussion hili jena unit ke jimai rather lekla kala itumwi matai me twige wordamli unit pingya khaning sang likla ke ji yang se official report atishuda aju 18 units radale unit pingna ke ji jawi pam fa pam jena apang hita ta khanga milo in a patara talui ke tam now long talui ke tam now long somtal ke tam now long ngai ngu ke tam now long phali ke tam now long tinem ke tam now long sekhor ke tam now long lamlang ke tam now long tushar ke tam now long ti jan hong ke tam now long ringui ke tam now long ringui ram hon ke tam now long sokvau ke tam now long rambu ke tam now long raute ke tam now long absent fine lukhira chama tora atok tam now long el phungthar ke tam now long ting song ke tam now long sirar khong ke tam now long ithum na thaisarai re ke tam now long ke jiban maning sang magla ji kha aju sakla ke nang ran ga session hili online in la yang bupam dele hili live in the participate ragas hala le bupamai re jena program arrange sa the claiming in the request sa ngai bawa hili le the unit ke Jubilee paper pen paper hita da hili na available sang sang milo kala resource person na mutui gai hili microphone chi volunteers in the single available sang sang milo ara remai tuida itu mai resource person we presentation jinganara chiwi thili question ngahan khangai bing na khamorin lang han baira mic single lang han baira paper li ka pi laga ka chi jawi aming ka pisang lagla or mag pisang la question ji hiwak ngahan milo ngarai ke ja question zang ka chi ngahan kang rumaura khangate kala yari na reflect sa ka bai question sa ka open sala ke na itum nang han ka mira hida da chata waisa se ara itum me khashi ka bai vu resource person li atam midle I can tell me. Itum psychor we kayakui kangiya ZTKL Tanchok Kamea Oja M. Raikan, popularly known as the Luba Oja Mazazang Raikan. Awi naungarabing shim kurbing kala ara azava shungda. Kala hili razang kaya krar nausan saikoru remekap ta kala iwishim kurwi ringkapa shalam mitale aju ZTKL we platinum Jubilee hili ho kamu bang kala matai makeup ta itumwe bang
Adam apam jika mida hida da sampang kang saka sak vale re makeup da ningshi midle. Aja idli re makeup da topic mikai hi discussion mahopokrang ka kangahan akasau ke re makeup da ZTKL we kathana ping. Itum hili razang da kleya ZTKL we unit cycle. Kajaja Ramli Primary School, Upper Primary School, Higher Secondary School, Laysere. Private we school yakhalay. Kala government we school yakhalay. Kijiji remake the ZTKL we pungva being executive being. China unit when are present rasa da clay natum na kang migla discussion lecture azing matarang ka jo tada unit being na mahang lala ZTKL we kathana being issue we ZTKL zingdun li ledak lay kadam school being institution being primary school government we private school we yakhalay yagji hang migla thotso aming singau ga as madam we ji ngahan ngi la ga ya question ne ka isi ZTKL we chong la hi statistic hi hot sak sa da median mag sa thai ka itum we kachung ada high school hi laser bom de lay higher secondary khani lay de lay kala primary school hi school gaji khu gaji bu de lay de lay jena private school hi itum khuriram tonga hi private school hi na sustain sa de lay itum education hi aruri changwa hanglo jika okay government school la private school la lay sere jai ra ja ka itum we government school hi ADC school na run gasa khlai education U bashi na run gasa khlai jena education U na I mean S kajine education S na run gasa school kya khlai primary matai lai na ATC ya ATC na run gisa kya khlai jiwa mathai mrau thura chithaka unit pingling hanos teacher student ratio hi ke ya approximately kya le randa primary school we na how pogos cho hiwa kwe na han go participants hiwa kwe na idum sak makeup kajia katam nau bingwe wanga pai lak salabai ka ocha bingwe wanga sak makeup kajia yes or no jimang hanglo da ka ha dam thran yes lamahang ma no lamahang ma ka sai ka ba mi sak mai chi idum ocha bingna hap tai re madam ne hiwa bong ai explain sa ra kajila mathai bai mne Jena hiakha hiakha da mahang la mathai mne ji mang la hang lo naning hai kha iwe chak theo re pom la hang hau ge athang wi khreba ji lag de comment sam yau ge si chingtun di le de le school hi 25 saka chili private wi na 11 gala high school plus secondary chang laga thada phanga ilai de khene aroi iram wi private school li 230 gdam naw lei
จิลิวัชทราดทุกเลยเลยไฮสคูลเองprimary school วิฮีนาวตาหางมีนาวเกอีรำวีจิค่ะคิสริงวีฮะริงวีริงวีว่าอาชีวโฮมเวิร์กไซด์อะอารีจีริงวี student อยากเลยโอจ้า primary อยากจีอาชีวเจ้าไม่ค่ะ homework ไซด์ก็ได้ unit เป็นคิบ้าค่ะก็จะอาชีว homework มาสัตว์ unit ฮิลีก็ทำนาอากาศสัตว์ represent รักสัตว์เลย unit วีมาทุนสัตว์รักเลยนั่นถึง homework ท่าละก็ไทยรันละก็รันก็จริงเลยเรมิกับก็ได้ทำโอจาบิงละก็ทำนาวบิงละอาวาบิงละจะเจ้าโฮมเวิร์กมาสักค่ะทำวิ่งเลยฮีก็จิงทางเลยวันรักลักจีน่ะมาหังนั่นละก็ต้องน่ะที่เสรักเลยเนี่ยจีบ้าจีทำมาหังวาลุเซ่ค่ะลิมิใครท็อปิกมาวารังละค่ะทำจะเจ้าโฮมเวิร์กซาลิกับมาซาลิลักจีก็เจ้าค่ะเด็ดใส่ยังจีเนี่ยโอเคeducational system ฮีdread issue อีtopic มีใครน่ะยังเหี้ยวค่ะ educational institution in the village ก็จีเนี่ยอีหังจีeducational institution in the village new education policy vis-a-vis with educational institution in the village ก็จีเนี่ยเจ้าน่ะ new education policy ก็จีฮี education policy ฮีขี้กล้าก็จีคารีวิบาจีมารังละค่ะ new education policy I mean จีคารีวิ education policy บาจีนะกระจำบาจีคารีลีทอดโซลงทำไซคอร์ลิลมีติ้งก็สาดมจิลีคารีวิ education policy จี quality education ก็จีน่ะทีมสาลก็ทำ seminar ละใส่at some น่ะงอฮอตมิลก็TTA conference hall ลิละทำ quality education ก็จีวิมรำลีใส่เซมินาร์จิลีอิลีโฮบะเมเจนจูมาทางนี้ละ TBCA conference hall ลิละจิบาจี quality education ลี emphasize ละก็รินละก็ซาบะเมใส่คอร์ลิละโอจากริงบะอินเนราบะเมเจน quality need for quality education ก็จะฮีอิทมซิงตุนลีรัมลี or ตังคุลวิกคือต้องอะไรก็ถ้า quality education ฮิลิงสักสิกละก็จะไป in process ทำมาทัลลักไอ้น่ะพับมาตารังละค่ะไอ้น่ะquality education ฮิคิลักละก็จะฮิพามันน่าจะเลยมาหุ่งละค่ะ new education policy 2020 ฮิราลุยไอ้ละเจนฮิ practically implement ซาไปเรื่องกับมาซาไปเมื่อคลาจิ discussion ซาสิกิจวางไงนะครับนิ่มเนี่ยฮิลิกเคยซาไปละไปมาซาไปละไป government นะ new education policy ฮี introduce เศร้าก็จะอะไร in reality as a student as a parents as a teacher no we role ฮิลิกละทำนะอะไรก็เธอว่า education policy บาจิลีadapt สักไว้ adjust สักไว้น่าอีก็ถ้าแต่ no responsibility role จีคิกละก็จะบาจีมาจุงรุ่มใส่ก็จะวางอีฮิลิขังนิ่งเนี่ยตะคุยnew education policy ฮิบาฮี5+3+3+4 ที่ว่า formula นะฮะไงคาเรบาวิจินะ10+2+3 แต่หางเอจิละเจนclass 10, 12, 3 years degree course แต่หางเอฮิบาฮีอารุวิ 5+3+3+4 ก็จิบาฮีfunction first 5 years ฮิลี preparatory จุ่มทั้งลีกุบขายวิมาทั้งลี primary แต่รักสิเนี่ยจี functional stage จะหัวทำในฮิวิลีเจนฮิวิลีอาจารย์วิคารีวิ
education policy na new education policy hilik chung ko khangdei leye kharewi education policy hilak changkat in reality itam hi ka thala khala ji phap madarang lakha ka tharba education new education policy hi rajanga we itam India we context na hang se jikawa India hi wa mathala khaya country reisang la khaya bingwi psychology yang kui laga itam adopt sa practicable sa ga ma sa la ma thei tu ra sa je adam thran practicable sa ka sa la lei kham tha la jakshi la da face ka sa chung kha lei example la ka sa da itam education system quality education ma lei tu ra lei sa khwai wa ga chu wa ga na atham na ka chung kha measure kushok improvement kushok laga hi kuram ra India government li khayat minim na atham ka sa ka to nga ji mathai China government school li matai makeup ka je program ha atham na introduce ka sa ji khim ra hiwa gwen hangina New education policy runo kharewi education policy li runo mdai makeup je cho hang lo Aroi matai makeup is baba free education na to ngali education samphang khawai Okay free and compulsory education da hang da le hina hang da klei baba hiba hila kham ta ya sai kha khrewe na lei sai ye chla kha introduce ra sa hi ithum oja bing la dom da kha ser kha region now sai ko na ring phai chla che khik le jika midday meal hi khui krai na lai rik themau re da phaning lan na zum midday meal sampang khwai wa ngai na awa wa jam bing naura bing li government school admission ka sam le naram iram li school magatu lai rik matam ra tu ka ji hi khu wa ngai da thang wing lang phai thue da za phai ma lei thu da chu wang ai na ne da midday meal li sak lang ne emphasize sa la ga sa hai ne ji introduce sa la ga ji introduce ka sa hi ne i thum li success sa ka hai khalei la i moi ung ra mai na yang kha okay ji ba ji na tum dong na thai da khlei de ji thau gi da introduce ka sa ka tong a hi itum wang pha khawai leye itum hi accept sap lung re kjim nim ne hangi ji bawa introduce atakli psycho hi nawi iwili junak bai ma junak bai kjung khale jilla juwa thi juda itum na adopt sakhu ji ne jilla arao usly zat na ga bai ji itum custom tradition ne na ma junal kapai wachilla ithumna ai hi matha makeup ka jinda arajli introduce sai ra ta ithumna ji hile adopt sai kha ithumli pheng phok ra ma mang phok mara ji thum ka tonga thai laga thai ka zak laga wat ka sa tar ka sai ta khuye ara ithumbe topically ili paper presentation dahang sangai le jiwe ina achil hun kateu kha mai khai gi jiwe abstract now deu kha wa in a souvenir le gi bisang me re issue article kateu kha iwe article ak kateu kha contribute sai ra jena thum sam banga chili yang me lo detail wa ji ithum kharjan I mahang mare hile kha ina hili iram lika laga ka shok zang ari lang da wi lesson tam ga khui tam kharnau pray now bing jili kharjan ka sa je na ju experience ka deu ka share sa ge atham na hange atham shnau long bing chot thai ri je a ju hili khuwang brao khuwang en chot thai da ina khan chen da nishaban wang ai na da
mắm sung rau chú vang ấy là ta cái triennial conference là sai ra aju ZTKL là sai ra chú khang đây khăn đi chú khang đây chỉ lấy là đây là han này ai triennial conference là ring palak aju là ring palak ka sari kasa ji kasai ka observe sa lage khayang adam thran triennial conference le razang khai bing wa atam chala cái na punctual sa shun nei na razang shimlung la sa sa room or kiki mak ding ji thai jik tha wa kha hang atam ne achi we razang da clay bing here hip hop style le na raida shimli pung gang la sa atam we aru hon we lag san ne love song sak hang rock de ngaya lam pi ba bai bi chin da ya ta hang ka ina kare triennial youth conference li khrabing ji achu we ZTKL li khrabing ji ming tai la tang han chen na khang dai la le sa pai ka ira mu contact sa nyang ka triennial youth conference li khrabing ji la ming rai chai ZTKL what kasap in the meeting right jay Kaku wang na to character di jang jail is she thankful now we culture identity ngajung jay fa issue with culture la issue with identity la no we identity no we culture mathalak hai culture aka cultivate la oh atum chi thai je chi hi itum ling saki chi hi itum ka tam nau wing we pang shop ne examples aka da sada 1945 adam li ZTKL hi than shop khamia ocha the lupa macha sang rai khan da amasha now last article likhak bi ne hi popularly known as the lupa ocha maza jang rai khan da our last article actually atum adam jili ka thak le ji ge thum na khar naw bing ling han ka dong emle wa shung da atum likhya shi atum authoritative salak na kapiranji hangranji kapiye hangranji hange ya recycle na la thum likhya mi G45 atam ne atom na ka thakla jiga ji we stage atom ji li ka thakla jiga 1945 atom li itum let us travel back jiao sai ya I la zang da je atom ji we khernau bing ji ngaya shong ngaya long le lairik tam mai morning school nguthor tim ji ramma nguthor shong we school le school wa kai ngashun shong lui wat sang ji ava vali atum na tam kui da klei shapshi tui ma tui da klei hi ma thingrik khai ma shungrik khai shapshi tui simple and correct english ya atum na ma tui kala tangkul tui lala ma shunglak khai ya tangkul tui ji atum na ma tui je bengali script aina mai tai tui jila pa shok tai kapi tai masung rik cái na mấy đây thì là thằng nào xem mấy khác cái thằng này Hindi là ba sọc thế mà tùy thế à mà thình rik cái gì mà tùy thế ấy cái bị thế tăng cul đôi mà tùy cả English sắp sẽ tùy mixa lắm tùy lắm này sang lắc cái tăng cul đôi mà tùy thế là không nào lên là rình phai sắp sẽ tùy mà tùy là sắp siêu we khno ji ma sang lang ne itum we khno sang la ga ma chung la khai ma thing rik khai sắp siêu ti ji ma tui khang na le ring phalak ke khu wang ji ka itum we indigenous language mother tongue ji aina translate sa la kham tui ne khagapi ji ka ma chung la ke grammatical mistake ak la ma le ma ne khar thot ji tha ni ji 1945 atam we isi ocha talupa ma cha jang rai khan we atam ji we
education system chỉ li tầm cá khui ngài ya song lai rik tầm ngài thor song lai rik tầm ngài shun song ava li wat sa khang ngài chi wi lai rik tầm là cái thầy hát cái khui stage atam chi này during next we stage Arisa rukong we na hang se chika oja jan long ka ta la bai eram we arihon oja sport long hi we stage da la bai ta paning ila exactly matitra hi bing we stage hina athum we stage we aina matai me ta matha me ta leiga niam da me hai rekla imahang ga yo Jim next stage cry na ji lam hang lu ke itum we stage hi ra je na sharp shi tui matui English tangul tui lecture pulpit li ka hang kha ina khiat lam nim ne tangul bible ngi lei de le chili third sari na tangul tui na khlat mi khai ji sharp shi tui wi bible pa la ga sharp shi tui ji pa la ga ji tangul lai na ina khlat le hi khi khla chang de ina isi pa ini kerjan sai hi itum wi culture la mathing rik na khlat mi khai ji maning la sharp shi tui na matui I mean by shock ina laga ji tangkul de ina khlat lui khlat khai a khale ji ina khlat lui example a kha ina hangke itam na ili prasang ga hai ngale ji tong a reaction ding ka la sa na action cho ili pa cho sang le ili krok này làm sao chỉ làm sao nhắc gì khi sớm lấy chỉ sợ chỉ bay ra nào mi hay ra ơi mi cơ si cơ sa công ra mi hay ra hari la itung li ma hor hay la okay ara ina pam mi sera lo ning shi ai ina hang da klei baba hi ari social media lia khazate ta chile awo aina ngan naura mi haira ta okay ili prasanga hai leili kisam lei sister jipaira nganaura mi haira awo aina dagabide social media li aina na we khang dai mang hi jenari thum na la sai re awo ai li the la sa sai hi awo ai li jika ili prasanga hai ngaleli kisam leshisa jibaira nganaura mi haira awo ai li yang continuation je arilla itumli mahor haila hargapum tha da pumi jingdale jikava li jikava mashungai re jilla jiwa break malem ni jilla sentence ka nganaura mi haira awaina jaiga break la ai de je jena next sentence jita jena arilla itumli jika arilla hiva present continuous tense ta hai ni je jita gava na rai gava jimra bai ni jilla arilla jimra bai ni jilla hita ta ka te na wai na kernau bing na sa ji kyu wangai na ma ji li da sa hi social media li na ta za dai ra ka jita gava isi tangpul nau bing hi na
อิชิปานะหางจีอีทุมฮีไลริกมีอาขนาสักลักไอ้น่ะขลัดก็ให้สาให้บาจีขลัดล้นลุยกี่จิมพดเลว่าbook review ก็จะขลัดจูขลัดว่าคิววางไอ้น่ะลีบาฮิลีน่าฮิน่ะปักไม่จาไม่ก็จะเอา opinion เลยสารละน่ารักสังโลแล้วก็ฮีบาฮิน่ะพาไม่ลีบาฮิลีก็จะบาฮิสารแล้วก็แต่อะไรbook review แต่ข้างที่จูวางเนี่ย book review สารโล or no poetry or kiki mattingly jita ka mai na itum dangkul we national anthem hi kan hi popularly itum na kasane ya je akaji khilado yes kapung donli dolan sada dangkul lali kapung dungli dolan sada tak bisanga jara खरेली तुमना दोलान ली द साग साही दुंगली द वायरे जिला जेनारा दुंगली जिकावा कचुंगा particular mountain का फुंगमले मिने जिला donली जिका specific साहाय poetry writers पावी imagination ले नखाई कंगाई ना आना picture साहाय इरामवे तोरे कचु जिलो जिला थादा जे अटोन ना खाना particular salagay na identified sakay nga kay kangay na ana awining li lay laga kapi gahay na sila jena book review salo jigladwa ton bahli tung na jamay jena we take a kuji kapilo jinda ka miya na saklagay na sakay ba ji karewi edition and rungsung na translation sa High Bible ji leilo as it is. Second edition ralo, jilad matak may ralo. Third edition ralo. Yari na si sing kangai ji sing runo. Joyce ji yari li milo. Hikata hi masot itum kanu thot bing hina. Kher thot bing nila masot la mami taitu. Appreciation la mami thaitu jena idum hi mamang wak researching kachibaji mamang wak mawala sunu khangai sunu hai hi ba hi la maram akhat leira kala hi la etumna identified sakhangi maram akhat lakke ji ina hangai na tumli share sangai achu wing torjli aja khring bam na la hange itum we educational system hi kadad lekla giji ana pay jakshie na example akhasal hange chili ina machuke itum we education system hi best among the best ngasagi giji mutleva worst among the best sa haine jingtun katam now being psycho hipping hinala atang inang hanai re jajaram li primary school upper primary school kala high school higher secondary student teacher ratio ga halai jla lama them ne kal etc na ran saliga education s passion ne hya hi cover salik jla ma them ne katam now akasada katam now ahwe katana akasa ka natum na thairan natum homework ji sa se itum la ocha ping la sa se kala avava bing la kacha chau homework ji sa se ji ta kha ma shoi la any kind of system introduce ras hal la itum na adopt sa shapra adopt sa thaira ji maninga kha midday meal introduce ka sa tha won tu yogi sine midday meal hi ba hina itum we education system ba li shoi da khle ba hi kashak exam ngaran laga ring khawai wi kishak za ngaran tu ai the school marara tu jinne the midday meal ya jada ka introduce ka sa hi midday meal wi scheme ngatan ka zat na rot marat khawai sa ho principal or headmaster avava being or naura being lagadong oh ya ka miranji masam phang ne oi dai da complaint sak vai wi amang sa thyo yes chuang la a ti hang da shaye sang na ka la sik nai da ka chang khat wa
cái theo khờ issue chỉ 6:30 to 9:30 cháu the community dialogue cháy đó detailed discussion masala là theo mấy khờ discussion sát sảy the paning the ina here the paning sai cái thằng là chỉ bình chỉ đó ngà thả hay này cái chỉ cái ít thầm huy nà đã học bộ cái đó cho nên new education policy 2020 by he functional stage cái gì by he study of chính cũng cái thùng he ấy mà Anganwadi we centrally primary school he chính cũng cái thùng mấy nào học bộ là cái chính cũng shit ấy nữa đằng đó we along đi tầm gì chứ này he being hina atomly stress free education mi gi ne atam hitran mother tongue he important of emphasize on mother tongue jine chila ya hi atam hi le chu thang le preparatory stage hi ba hina jingum 3 to 5 we are only I mean 3 to 5 class jine Class 3 and 2 to 5 we are only later. He 8 to 11 we are only later. Clay chingum ping hina later. Atum na tamran gaji subject ping dia reading, speaking, writing, physical education, languages, art, science, mathematics himang. Jada 3 hours reading, writing this at na ya. 3 hours gaji bahi. Jaina middle stage ra jaina 11. When about the 14 years we are only later claiming class 6 when about the 8 and the he kaka adam li math science social science arts humanity he being them say to nextly tibanara 5 plus 3 plus 3 kubaya then 4 by hina class 9 to 12 ragis ne he lay 14 years to 19 years will. In the classes 9, 10. In the first phase, 11 to 12. In the second phase, the Kai Luis. Then the examination in the class 2 Liak Sara, 5 Liak Sara, 8 Liak Sara. 12 liak 10 in the 12 li vasara midday meal breakfast him stung blungisin he by his new education policy he matai lagai na he school we curriculum li kazang ne jena hile akha kazang ba hi 10 days he internship tang ngawagi ne class 6 when how about the then he 6th grade when how about the internship he 10 days we litam gi chiping he kla jaka local trades and craft kine etum we khare we awai na sakasa polang tharano basket tharano sak tharano ktonga sage jine then he le IIT we the holistic approach the hanga thamna yang ki ba hi sara laga credit system jine jila academic bank of credit system kajine hi kijibaba itumna tamel lyric tamle sampling the yang jibaba jamsa da migdong hina ngai china lyric them serolo english la khagapila ka half 1 2 3 kam dai wangai na first second third the lake hai ji aka khuwangai na ina ana pak thấy cái là ba thấy cái bị thấy ngày trái này cái bị thấy là cái kiểu vậy là first in the second giáo là cái chữ comparison he mà lại phải thậm discriminate mà sao phải grade system ấy nè ngày trái A chứ cả he by he 80 to 90 we are only claiming then A plus 90 to 100 đó chỉ là khai là cái claiming đó thậm ABC đó Katonga, excellent, very good, good, fair, poor. The dog is in it. Then lastly, unsatisfactory. The dog is in it. The grading system by here, practical assignment, skill enhancement, development. By here, jung hame stress. New education policy by here. Question. Jibajina high school level win. Jana are college degree we work rase ra cover MU hiva
hibahi atop masarange ka Delhi University ka thava sapokai ne jaida TMU la ji apply sa laga DU na copy sa kui laga exact syllabus ka teu na modification sa kui laga ji follow sa laga skill enhancement subject tampokai na ara hi ka tharpa hiya degree level aina hopok ta jaina hilila mathas da shok labai jakshi da shok labai arwa itham hi experimental stage li layout kita chibachi wangwa ina chungka mahang waluke kare ina matai lagina iwe article jili ya cantina quality I mean what is education kajibahi cantina kahang bahi katau ka ina emphasize sangai cantina education is an all round development dahang jitla here education here development all round development mind body and spirit dahang jitla jika itu me body action words in perfect coordination dahang ijla jaugi itu mue moral education hila jaina ningchuk pa hila jakshi da mamachuk la kaphawa machuk laga khamachuk wi thi shuda otsak la sak shok kajibahi hange ijla jaina awe naidalim kaji hili awe new education kaji 1920s adamli ana lyric young India horizon Hind Swaraj the chung lyric behaving psychology li ana nga hel ga hange adam jitran development civilization modernization kaji maram lila cantina chung ka hange chile inak teu ka emphasize sal ka hangai share sangai jika civilization kaji hi tangkul tu na ka tha khlatrakla ta ina machuk laga thaga civilization illa ka themnim ne illa ma themne ha illa ma themne ka civilization hi ka dam okthot jika generation jauh cina civilization hi ka tharakla da hangjina isibada method ta khladra jika miwi ka sang miwi development kharane hi ajuwangai na method ta khladra da hang jeni ina paning la hi exact the translation ne da hang bai chila jene modern civilization hili kantina ki hangla jeka modern civilization is a satanic civilization it is a disease civilization dang ejla kiwangla jeka ba materialistic sala khai kacha chawi khlata wi wang mang phaning laga community wi wang ma phaning lak ka ju wangai na modern civilization rei ka sang development ka chi psychology here satanic civilization modern civilization here development here it a threat to humanity da hangi jilla jena electricity khui kra hila mam yam ne gen railway ka tha dam ka tha ka chung chung sa ka hina it indigenous life here, tribal life rural development village when a how the India he village when a rai sang how go poga India sham saki jine jena rural based development in a sagi jine jawi the gacha village ku his self sustainable salaga le yaiga hina matai mikap kijine kijiba hili emphasize salaga 1920s adam jili anachida the kapilaga hang sai kuwangai na ana civilization hili disease civilization a satanic civilization the hangout la jikava itum modern civilization here kachamang we wang mang paninge kala mikumo here man is a social animal the hanges Aristotle na ka Mahatma Gandhi na hangwa itum mikumo here sayur vayurli chui khamaya miyur nga sao gida itum mikumo here thinking capacity reasoning capacity layau gida
itu mikumo hia sayur vayur licu ngakai kangai na jui kamaya miyur ngasau kita sayur vayur la psychoro itu mi surrounding psychoro jili katong harmonious community living with all the surroundings kadinitla katong environmentally kok sada ring room laga leish laga no ok thuya kadinitla jena mikumo hia majuk srapa reasoning capacity thinking capacity khlaya mikumo ngasau kita violence masamne non violence kasane violence kasahia sayur acham aramne mikumo na violence kasa atam tharan it mikumo we thak level ina akha nemda meda lei khaine ji nemda khai atam jitran sayur wan thui khaine mikumo hi kajine jena hi itum hi arihon we our atamli 90s 20s we atamli modern civilization kaji hi atam hli itum hi sayur vayur maning thugada itum mikumo majuk kashapa paning kashapa mikumo ngasau gada itum akai na akal leishi khangaroka non violence ahimsa thangya na ji saplungra violence sa khava itum sayur aina ngarai ke jaw level li washung khaine jena sayur maning ne da ana khang ne chila juwangaina itum mikumo hina sayur vayur li jui khamaya miyur ngasau gada sayur vayur jili la mathala ga ne yangsang laga itum we ecological environment gatonga jilla balance laga legi sine jilla hi itum we tangkul we context ina awo ai we sagasa jaina yangse jakhawa hi chuna lak ina leye da hangai ia integrated rural development jika itum from la sar laga for example her hog fu psychorally mikumo zangda okthirum saye itum awai binghi jena kashakza itum da kashai ji chap chada sayur vayur lammi baba mejilla integrated farming her mang farm sala mo thim ne jilla her we kashai kashakatai ji hokli mi ya jena hok we apai or kiki makning hina tere leilaga nganu ga hayoka jibinjina nganu na phashai ora khai na phashai ora the integrated rural farming ji mata food chain jira jena khai fu ga dai ishavlong hi khrau ne athum hi khai fu ga dai hi lui li khui ungka khai fu mashai mnel lammi ga li rui mi fai wang mang khung sine jilla khakaza naw mang li sup samilaga shai saye jena itumwi zat kashakza ji le akai na pui ai ta mamam tha thore hi ken rakhla jika kaifuna akai shai da klebing ji itumna phatha chai serola jena ma ji mam tha thore jena akana shiwak pui ai re je ituma pamli kyo wangai na shiwak pui au khle jika ishavlong hangai hey aru honu mi hia parei dang da shai dai da ma shai sam dai parei hina shiwak shai jena itumwe ecological balance food chain se salaka itum he atum da naturally the environment fit salak le sai juwangai na kantina aka hangri our quotation mathala khaya quotation akha ina chila share sangai chibajina
itum we natural resources pinghina itum mikumo we tarkar ka sakatong ok thui hina itum limmi kha itum we kangkhram yakha we tarkar sachi itum limma mi mane da hangai jitla jena hi awai na practice sak sai da chap cha da ungdai ye gi hangai khareli itum ngathor thak thuira zat phazara tar mangra cha aklam mangwa samne jitla kha arriva globalization raumo jena economically itum we wang phak vai wang chau ge da ka tonga globalize sari jitla slogan bawa think globally act locally jide globally mjuklo locally act sa log jide itum we baliva act globally ultai na ya think locally the one who had it now we issue local mang di machuk thuare jitla regisang malay to rejitla jiwangai na politically la rot maradai free and fair election ji nasi gitam now wing yaha as a student union leaders na tum katha the initiative creator to high 12 legislative assembly power of 8 in the Amsuti Sam Katana initiative Kwilaga atom free and fair election like 5 wang the campaign signature akasai la tambak wakwa ya ishikapung wakla chitata sat later the ishit sangai masa sakava itum kajita stagely apong politically, economically, socially, itum kachikta stagely layli krak ji itum klata ngan laga itum klata answer sase jena akana globally de ina hangaula ara itum hi think globally mang maningla ya kasak zain dang da globally saire kasak za sat aina sathai or itum me jam lakhaya junk food now ji shai laga mapasang ai thula fast food Maggi momo ariwe Vietnamese roll or kimamai hila food hila culture hila ngachayai globally where is my identity where is my culture itum ara revive sase matuk say jai khava kasak kazawe na hauphok da leiga saji matha meida katha da gdebing na ra laga itum me na ra shukhi rakla ji machuki chin la ina phaning ye itum me awo ai bing na katha da shangchu phei chili mai phung wing lem chili ham chili hangda hai chili lumtur na khai chok khui laga chui lak na khai sang khui laga phaza phash shake mai mathar man samne makhau da leisai ka ara modernize sa high country develop sa high country being the athumiji should leide restaurant ka shung lak hai restaurant li Korean with film or ka khang dai yang ka na sam thei ra salak ai na lumtur ai na hang maman laga mathala hai thar zari hai table setting we na lang da lumtur ai na khai sang khui man laga comfortably pam laga etum kashakza samman da kharjan sai ji itum awo ai na sak culture de atum yang laga mathala hai culture na atum hi kha atum li makhau na hai ba hi shem khui ji ne da atum ba na ka shung me khar sa de ra itum me culture la horai ra mi culturally sure that karan ka itum atum mi culture sure da itum khri la mi ram ra itum khwang la itum mi culture meaning la itum atum li poro sa khuya culture nda jena itum nga han shon sa la khui mang wam re jena leida khlai no we culture no we identity jina itum we identity ne jai khawa itum claric ka pirno ka parno ka sa saikor machuk lui jilaga mamang kunu ka tongang rei ungrai wasalaka ka tam nau pingla ochala awawala nawara pingla ka chawi homework sal serse achi hi li ZTKL conference li rak zang hi ina han ngai kala challenge sangai na tum kutam nau ping lila tluwi ZTKL razang laga ring phaye o maring pha mne
กษักษาใช้ผ้าเย่มาใช้ผ้ามันเนี่ยเอาไว้เลคเชอร์มาท้ายเย่มาทำเนี่ยก็จะหังแล้วก็หินตั้งเอาสิจะก็ว่าคอนเฟรนซ์มาสั่งลุยเซ่อาดัมลันอินเนอร์จีก็ต้องชิมันเนี่ยอาดัมละมันนี่สักเซ่ละดัมเซ่ไปสั่งละ vegetable มังชาละคอนเฟรนซ์ละมีย้อนยังเสียเจนักก็ต้องเฮ education นี่ละขังได้ยูบิงลิงหันก็ชับก็ทักลิกาชุงไว้เคยทอดปิงนั่นเลยก็ซะ1945เลยอาจารย์มาจากจังหวัดเว education system เลยก็ซะอาทำนะมาทิ้งริกให้ดังกุลดีมาดูก็เท่จีทำนะมาทักไม่ดังกุลดีจีมาดูซะ English ละมาทักไม่อาจีทำนะมาดูไฟขวดนัสซะ Hindi ละก็ต้องก็จีบาฮีซาเสกละฮีก็ได้ conference ก็เลยฮีนะทำเลยไพ่การจุยขมายไพ่การจิลิมาคุยร่างสักก็ว่าใช้ชิงสักตะเลยก็ว่าทำมาสาลุเสคอนเฟรนซ์ละอาดัมละมันนี่สัตย์เสก็สักก็ต้องยารีไซโครนะก็ทำนาวนะไซเจจิก็งจีดแค่ก็เชียก็ทำนาวสังสักเสอาดัมอาคลิคราทอดเวก็ทำนาวบิงลีMLA บิงนั่นละขยะชิไซงจีไซจีท่าดาจิกท่าก็ทำนาวสังสักเสทุกมีเลยดักเลยก็ทำนาวจิงจุนลีเลยดักเลยก็ทำนาวยูนิตวิกท่านน่ะบิงละก็ชูร์บิงละท่านได้ไม่ใช่ชูร์ได้ไม่ใช่ก็จะฮีฮังละก็กุบก็เศร้าก็ ZTKL มาลิงไม่รู้โนริงมาได้ไม่ได้ริงกับพาสฮักขมายา ZTKL ก็สารุโนนิ่งฉลาดเลย Itu we resource person leading silagare advance salagaya tuipongne the new education policy vis-a-vis the present status of educational institution in the villages matailage na jingtun hiwe alung hili rara the khleya jire rara the khleya government we New Education Policy 2020. Hihi majuklaga itumui educational institutions kala itum ready sahilala ready kata sara kajiwi reflection ne advance ne kamajukne government of India we Kafaning Atishurda 2040 New Education Policy NEP 2020 hi complete implementation sakhwai ningrin ne ara community dialogue saugda yari atam ne paper ji available sang saklo microphone ji ka available sang saklo Yarina manghan pokrang laka aju khira ga hai topic arizli to me resource person na hangai re reality check sa hai re ina yarili brainstorm sa vai kharjan akhni point sa akhni hangai itumna history balaga shaye ogthu rai re clearly Germany hi akhu akha one hawe jena Germany rebuild sak vai kada da sau sikla da na leji wi majuk ke shaba ka thana ka thiama ka tong ali holaga khamajuk thran kai khana Kutlai semre, kai khana, changasukle economy hina kamatai ni, changai ga ketika tong sabai seri, opinion mi kangrok jijang,
chỉ ta đang cái đấy đó opinion mình rồi cái khả nào vậy Germany bang sắc lui xây dựng education đi focus sar chỉ thà cái Germany bang ra cái gì hi atom na decision khui chỉ ta decision khui là within 10 years Germany rebuild sai chi chế na ít hôm nay ngày lem đi lấy được cái Mizoram với Siam à Government of India, Union Government Delhi, Chan khang jaga khli vai chi states ping katonga na thumui priority hanglo ji jana Mizoram Siam bana Mizoram state with first priority here education khaga khne bawa education ni khaga thum bawa education ni ji 이tum na theisere originally resource personal hangaire all round development itumui phasa itumui ning itumui manglarin ka tong hirei ki sangjili education go hone ta ara all round development ka jena phasa Whatever the same guy to me, Pasawi, full capacity quick shock. Whatever the guy to me, Ning, conscience, Machukwai Pangshop, we full capacity, Shikijin, quick shock. Kala it to me, Mangla Rinwi, full capability, quick shock, Kajini. Bringing out the best out of our body, mind, and spirit, Kajini. Kala originally resource person na matai la ka akhir reflex hai chia khigla jekha ithumui mi kumowe phasa ithumui ning ithumui mangla hi mang meaning la ithumui culture ithumui awoi na sai ga sa in relation to our environment chang phasa ma tha se ga kayang han ji ma thang sa ki taw la Pasama Tasi is a Ting Rong Lingis dollar, get your other thing. Pasama Tasi, a lay to me come with Jukchi, Washung is a good Sayura, you care quilla more. Kafunga Hong Sayura, you sash mana Mikumo e Mang Asamum Tabai Mortgage reflection of her. Sang the lady young. Jean, new perspective. Can you talk the Junko Wanga? Kaji. Kertot na sasa lomo. Iduma asama tara the exercise sagafura. Tingrong gubai the kamatama simasam bangtu. In a businessman side the hard jagafulaga. Your queer the satu jena. Poison or now. Pasamum tabaim lomo. Chang. Itumui education, color itumui ring kangarum, nature, environment, so the ring kangarum reflection of it. Ara itumi katam now, avuava, oja, environment, kui environment, this is social environment. Ngayashong Konzarda Malipta, Kikasaiga, Metric Tagaji Pingata Para, he and the social responsibility. Tang, Light a term that I'm now shocked and success ago. You could talk about Gizita, that I'm now due respect to me. Chili manner, Tom Critical in the Jang. Gene, all round development Gizibaji. Light follow the. Nam gafu Pahwai condition baji mahai mima Jang Chilazang tete Jenna Gatem being the gang
me matai lagi na 60:20 gizi akha thum na hang wo lai ri thiam khwai gizi ya matai lagi na katam naw ba wi pangli 60% le oja bingwi guide kasa hidei jidei da hang gizi kala role model khangsa gizi 20% oja wi role le 20% ba jiwa awu awawi 심크르지의 environment 장 질리 레가 해대 다가 이tum 그 똥은 정들래 대장 사유를 와유 팅롱어 뭐 죽두게 돼 좀네 care 그게 이제 아클 정들 대장 responsibility 더지네 reflect 사이래 알아 야루이 new education policy 그라 이tum ready 사이래 감사마 걸러질이 랑메더 이tum 넘버 죽고 바이 kilai majuk rumse dialogue sauce yauri bangli microphone mani ka paper ji miaw ina yu question mangrang lakha iram wi thada statistic ham yauge iram le upper primary school akha higher secondary school akha private school akha lai dakhleni chiwi primary ratio ye per class li ocha huna kadam naw li kadam naw thada chumai thu thra chili occupy sa dakhleni private school na around 15:1 lai dakhleni ratio ji high school win hangla sai jiga 51 ne ashwi higher secondary saugda Kecili utilize sang laga atumji aruri function sa takli 19 ochana function sa takli ni government school ki higher secondary ba ya chena in aruri thada question madam liya sangai aruri itumi new education policy NEP hi 2040 li implement sao ki ne sapa implement sangai ni karbo effect masarang idila tei gsai li midday meal we effect magsa thada masa khawai itum nar ba ki sa ka ki step ki ka ma tha mai da itum effective sa vai steps ba ji madam na dio ga ma hang mi pai do Ari itum da fail masang success jika re makeup da natum ZTKL ledak la unit psychor kuku wik dam now being litter being psychor na school kala government we private kala government we school being le atam kasida visit salo class kuiliga katam now in progress like a malayla class ka thada monitor sad leg ji na thum katam now la yang sang lo jiwa tissue da ocha na miranji mira da hang ji ne jila government na khama mim ne jitla mamia kha ithum na khipale approach saran khipana initiative khuiran ji na thum na katam now aksa da na thum na initiative kuilaga approach laga right concern authority li hang hangi ji hang laga etumi school with status it hat le ye jaina hipa hi ta film ma sang sak pai ni ji ba ji etumi demand saran ji pogi ji ne ji la kai etum katam nawa kha sa da thana sa da aming mang wi katam naw limelight quick vai the platform hi ta with stage we mang wi katam naw ka thana ma sang se itum yang sangran bingji yang sangse example sada iramli government school we ledak lehi hili upai malay ji shim kurbing na government school li ratam dakleine kachangkhat aina ocha la malay phung ji ne la khani thumangai da chena akka la matam la hanuaw da awa ji ya mawang sak ngai phulung la upai malem da wa khang sak ne ji la hi da condition ke chung ko le ji la chena no wa atam ji la share shock lo phone or kiki mak kaning mobile li social media li atam shman ki jimbo khutli ba
na tum na contribute sa shap chila atam ser shok lo awa wali la phap tang sak lo o cha tha dak le bing la phap tang sak lo itum ka tong responsibility zangai ka chili initiative khwigi chi ba hiya katam nawi liter ak sa ta itum li himal le tura hi ba hi le ran ne himilo gji hi varan approach sa laga varan jili va laga na thum na than laga ju ma thangle awa katam naw ping ji shura laga ngarar gi jine jila jimning ka wa government wa amingai na da manipur government la hi da policy ka thar kui ra shonra ka political itum representative mingning ka hi 5 years we wak mang atam hi kapang ka ne education hi na itum economy we entrepreneur we important katong social media drug abuse hang da klei sai kor hi backbone hi education ne backbone hi every year o jabing hi transfer sa shon laga lega naramui school ji mam thara 5 years si MLA being itum representative being hina 5 years we are only atum na sagi jining rin bahi mo ungsung ran la leya khawa itum we education system bahi jingum ka ji da o ja hi transfer sa shon ka every year leya khawa hiwa 5 years mang maning la 10 years plan in sagi sine jitla kaji every year transfer sa lega na we hospital na we education system hi kum ka ji da shin da lega matai la ga na jika success sar ga masara hi kibana yang sang randa ana saru ne I wat la manim ne ta I we comfortable sa da le ai ka wa ku pai ta paning tu ai da individualistic sal la ga ok tu ai ka I thum hi wa ta khrang wak ta ngai ta ki jin ne jitla jena itum we ka thana sa da klei na thum ZTKL bing na or student union being leaders being the initiative kui laga authoritative sal lagai na matui ranji matuilo kapiranji kapilo jida ka yari na la na thumle respect sara jimane akha wa na thumle lamina la respect ma samra etum la sunu khangai sunu awra kajibaji hangai ina hang sangau ne atang ji I hang ra jilaga mahang to ji ne jika ka hui le hui hau ka sikla sikau je na ka ina matai la khai point za ka hang ge ji je no tha khai je ma sangai to da da ning ka lui ji ne itum we dang kul tui hi ba hi chung mai da translation sa se chung mai da dang kul tui na book review sa la sa se dang kul tui hi rei sang sak se I don't know, thankful we Ajong Literature Society we president the Kang Tada me we katabing na MPSC UPSC kajaram tuena tha kajadam stage rajadam tharan etum shapshi tuena ngahangi Hindi aina ngahangi kajibajiliva optional paper he etum we own language aina sake kajibahina pai me sara chung mai da shok sara mina competitive exam SSC tha arihon 100 ST quota migday na kuiti aura itum wa ST na jinda amingai na itum akhla sit akhla malayra mara
nhá thế là khẳng tế tribe bình và in a Tripura University livaye khẳng tế li refresher course kwa dam li athomwe university washung da athomwe ocha assistant professor le serai rejilla ka Tado language, Cookie language, Wi-Fi language, le serai rejilla university level washung da itum graduation and the struggles hat lately. By then he itum katam now being lazang laga itum saklaga initiative ku laga majukang ya tam aga topic aha nga saya ke ba hila hang sangau ka ja ning che Jubilee si breaker ni la da nang je da issue dong ni da ni discuss ha ji ni ala education ni la political science ko ja ng sai da ni da nung rock ji ni da ka ina hili aka ZTKL wi pathan na ping ang kya shikbai issue ZTKL wi pathan na ping kala aroi hili rang room ni da klai ZTKL classroom ni rang room ni da klai no tum sai ko ro li in a question na ka ZTKL la no tum la question na ka sangai itum wi jingtun tangkhul tam naw long hin na jingtun luiram ni le da klai worship wivang hi sam ya rakla ang hi ZTKL ba shi nang hangai issue classroom ni razang da klai tum sai ko ro li da na tiêu mai tata và mẹ đến nó thầm này nhang cái nữa issue classroom ni razang da klai shi jingtun naw ni da tang hangai nó thum na ZTKL với nó cái khi expect sang là cái lỡ ZTKL nó thùng ramui school ju vang khi một chục mình sắc ngay khi sa mình sắc ngay thì hạt đó both side hạt đó hàng ngày aro inu question ji nang hangar le question juwang ning sa kai ra sale acha mi hita da aya concert sa da kuchip na tum ka tha metam long ka tha aru hili serpem long tha tong pam da khlai da pam da khlai tam ni question jing an ka si han ji ji ba ini yang online answer sa re ZTKL in an ZTKL we present na sa da jingtun tangku ka tam naw long area ni le da khlai schools li itum visit the sai ocha bing ni le sompang machuke kala aru itum mi somdali itum metric center sa da somda naw na ba theson itum vai itum ya rong ni ZTKL na sa ngai ka chung him sa sok bai le maram ba ba tada simkhru sau da area sau da program sok da khlai ji itum na sa da khlai hi ho ji ga la program jang ka ki bali ga ning nin le ga intention le ga kahang nim ko hi ba discussion ki sao se jaw da like itum na ka phasa ga da education ministry or aghali ngusungu ga itum mui khrana ka khali minister bing din da si ji le ga itum ni kham khai ga jung khang ba kho ka la khrana ji li itum hi da mang kai singai am da ka phasa sok ni ga da ngak la ga itum ni ta da politician bing na atum ni si jilaga gadam nauli la control sa gai le papa mai ka chuwa ni tu masa thuk tum ne masa mani ba la maning ne ka khani li jingtun dang hu dam naulong na gadam naw ping wang da machuk laga ma thui ga dam jingum khani bai tum covid na hap khnoi da masa thura ka kum khali hak la ka ya maning sala la redri me thi tli le ho ke chu dili ai tum phali li sai local level locally le da klai gadam naw ping hi kya ka ka tha da leila khar ji competition items aya chon itum na han gai sa gai ji class 10 wi level ne itum cha da sami ta jili chang da klei ka tam no bing ji chem la gai chang ba mai ma ta la gai chang ba mai hi ka chung ba government school ki tam bing mararam ne ka private school
tâm đó lấy bình mà chứ thật ra rằng chỉ thật bùng phá cái này ra sao vậy yêu cái tâm này vậy in là học cái sao chỉ cũng của chỉ ta sao kami cái là ít thôi mình metric cái thà tâm này yang sang kami Aram metric cái thà tâm này yang sang kami trái các bạn hili sakla cái này sakla cái này baba ara itu mana school liva ocha hi da mahai mirror tu coaching center masa mirror tu kelaji mayang sangner tu metric ka thabalia quality le la ka ya metric thang sang sak se jai ka ba school jili ocha pai mi phungi jao kala hilin ZTKL ne initiative ku laga sa phungi jao kala ZTKL mang na lam sa bai tu da TKS ling sun phungi jao ta ka tonga mang sun na ka ba imang na lan ZTKL mang na lam sa ka bai ji le ba bam hawe 제 나라 아루이루이라 somtali metric 타닥을 해 이tum 고동 대에 fair 살아있는 사모닝네 코피 살아가 파사 속덕을 그 중글라 정법범들래 아루이루이 이tum이 아믹늘라 대에 그래 이tum나 그다음 나우이 그 타는 자우다 아룽니 장나가 히히덕 사질라 이tum 사암네 그 브리핑 사이에 어차피니를 항에 그 아바바 그래 럼무에나라다 그래 나파이나 나 tum나 힐리 스트릭 살아인 사라지가 어차피 밀로 그래 그다음 나롱아 그 사다 나 tum키 사랑 그래 지 사이라가 지위들이 힐리 스트릭 살아인 살로 그지 바히 이tum리 코션들라 그 지 이tum 사람네 그래 히 징도 나그 사다 사크샵래 이 징도 나와 사크샵래 그 지가 다 징도 당고 그다음 나오 롱더 테이가 하이 아루 힐리 범들래 서 탄지베 범들래 힐리 토초 범들래 아루 힐리 아루 이슈 오커션 사다 그래 서 징돈 그다음 나롱더 테이가 하이 빙나 봐 이투 무이 그쪽 링거시 테이에 그래 이투 무이 징돈 위 그러나 까이가 찔라 그 그러면 딱 그러네 practically 회사 멍 좀래 그래 아가정 히다 사발로 그죠 뭐 지지미네 나 좀 기사바기다 이 좀니 다운사 흥서 그좀 그래 그 미빙나 이좀 징돈 나오니 라가인 expectation 레이다 그래지 히네 아루 question 사다 그래지 사바이라 그세 기사다 그래 지지 question지 그좀 그래 사법범들래 그 마사가 바이지 지네 그래 사가 바이는 거 사다 그래지 지다도 사자들래 thank you 다다리 시설나 한가이 다다 ZTKL 바실릴 한가이 마지 다다 한가이 기사미서 가이 레리레지 항로 자오그다 다다 advantage 구이사오게 이런 무이송에나 섬도 왜냐 마타이라게나 아루리 다다 sender 위히 discussion 사오그다 다다 이바이 이tum discussasini 마죽세지니 이tum 뭐 grassroots level에나 사세제 그거 하고 복 앙용바제나 하복 세제 그거 이tum Adam jikran kasang kira cipa cik dia aku macuk sengai. Lega ari arba practice ada kali hi, mai iram le concern mak le minim ne, iram katam nanong la every year visiting le mission ne atum li, Magic Center hi volunteer sami lega kia sai. Teh hi itum na grassroots ari tada angyung ene shem kase jaga bo, itum tada zingum thara ka bo zengau le bai, macuk ba ka. Kari effective tada matang mai de zece jaga bo. 이tum 나르에는 뭐 타나게 영상 거 아주 금바 이따도 사이를 코드 1 hour now here strict 살아가냐 뭐 타나게 영상 뭐 만는 거 ZTKL 위 빙나 정선 거 이시 유니언 빙나 뭐 타나게 영상 지죠 improve some round 이시 western year by year 징금 알롱리 tum나 그때대요 strict 사성 지죠 봐 징금 드람 가는 거 봐 kia sa tụi em ra mà tay lá cái thà đây hili itum li effect sang sắc tức là iva iu cái pening thà đây iu chụp cái chứ cái đầm nào bình na central hi mà thà thu về lu sai nó sa là cái pasar cái gì ning rin lại ao cái đó chỉ ba chỉ na thum li lại ning cái đầm mai hili thà đó ning mà sang sắc thôi đây đó iu ning thà đây iva chỉ ta chụp một chút cái khi vắng là chỉ là cái ari thum nó ở cha bình này li tầm cái miếng mấn đó armor itum not fat sing le ba thar jaw gda atum nai ring mo ba la sa sapai effective pa hi chene itum hi pa hi ba lagan da ZTKL na la ke ok concern le ga itum sapai ga singkum anung li tum thada reisang mo man sik sik ga thada singkum phanga or ma ti wi li ba sender pa hi ma thang mi ka rai mra wi de ba shi changi ke khine a ka sa da
sa bai si ki ba itum me tada seminar wi mongai na union units li le dak le ZTKL wa jing ni le dak le units ka ji wi le ho kui le ga president secretary la or executive ping jang na la itum tada jing dun with problems pa hi school ram with school hi ki problems le ji ba hi itum solve sa pai ga ma chu pai ga itum ma chu gum ji ji ba le ga ma ta mai de ran sa ka bai itum da ki sa ga step park le ji ba hi itum seminar wi mongai na or chimani ga tada itum discussion wi mongai na la itum la discuss sa sik ja ji ba ji la pha mai mra wi de je ne next term ra gi dak le bi ba hi itum discuss sang rok la ga akai na khang sun rok la ga itum step kui wang sak ngai gi ji tada advantage kui la ga tada hang sa ne ni share Hello. Athang isi sarna. Natum na ZTKL when ki expect sakle jibaji na answer at the keteo ka hangau gay. I ringwi ne. Iram ringwi le arui le dak le he primary school ak le high school ak kala English school ak private school ak le. Iram wi high school ni class 1 to 10 le dak le li oja thruk le dak le ne. Oja truk le dak le aja gajang le oja ka retire re jingu makhni ta lwe re oja ko thumang le dak le ne kale hi thum na I thum khu khlat na fight ka sa tam sran le ka sang sara kai ne kiba ne yang sang mi ta ka I thum na hi we area we sao ki iram mang ga thak lam thaim ne hi ka hi school ji ka seishim na ma tha me ra Shimuk shimara le paisa sing bing ba kongwi ka tharfu la ka thala ke na mangi man nei iram high school ji kongwi utsar hai da class mo khui bai mda ayar naw le khui pam da le school le na tang da upgradation lamra thu new building lamra thu rai chi thai ka ithum na ZTKL le ithum sun la ka education minister le ithum concern minister le khu li chang la kan ram school ka that lai ne ram education policy ka that lai hi ZTKL na hi ba hi ikde ok initiative khui mi laga ithum ka tam na oping hi le sokra ta klai khuni thoping hi le tha mai ta tam khui khwai chi ba ji kde po ngai ji ga ithum ya tam li la math ithum ka phung naw ngi khang chai na math chai na science mam tham ne ki wang le ji ga ithum ya tam li science na me chu ota amalai la exam ka than metric yang jaina hi ka thai ma sok vai arila isi ZTKL wi phungma sa ta khlai bing na hipa hi ka teo ka concern lai ka hipa hi le ithum ka tha ta sa ka ithi western mang maning la isi tangkol ko tong le chi that lai rei ka isi tai me kap ta isi western area bing hi khu li chang la ka school bing ji khi condition me le lai ji ta chỉ cái gì là cái điều của sao mình sợ ngay Madam na hang mi chi va 99.5 phap ta ho gi da jiu ji le question ku chung kam le thore kha te tiu mai kha tiu kha et sak bai han bai khang hanau ge mi cha kham chung ne kha live sta thau gi da mi ku chung kan khang na mi lo ari question ku chung ka sat kali sangau ge ocha bing ba tam khau gi da sat khali le sang han ka pai re ache chet ti gear wi program hapok thang wena pung akham khai pung khini tile sadak le hi education li masa chkhla question number 1 chief guest being ising learn targa sa hogi the mam yon bai thogi the well educated tam khui ka hai bing na atam chala ge na mara thogi the program ku chung ka tile sa hera chief guest sa ki ji bing sadak le bing teu mai khang na mi no chi bing chinala athum na tile sa kai ji isi ka tam nau bing li la chu ga sa chung ga sa chang sa kai ne tam khui yi ji bing ni thum tam khui bai thore all right chin akha banava ocha leida khle ari hang da khle si president hang da khle ji ari leida khle government school ocha bing chen ng da
in farwa kuita ser khwai program assembly dak le ka thar upgrade masala chi tha we process I thum ka tha ser metam na tiang we khang chon mi lo chila aka ba na ba athang isiwi som dara ka dai na le sila khai khar cham bhaning gung high school I ramli tam laga direct tam ngai na hai da ka kha mai te na ocha bom laga English na hang lo chila ma hang mai te twen tam stay period khini khil ka chu ho so khau metric sang tha je na invigilator da ba hina ocha khang te ga ho sang hai laga ak ba na port mara ri khla ta khamong ni bam invigilator ak ba hina I thum I wang answer pha mi bam ji kai chili sara du nau tha laga leisina ji khar jan ji isi chingdun education chui sang ure ZTKL na teo mai khayang sang mi da le ji ring phai chi kha strict sa mi da khayang mi lo chi expect sai ni sile alright akhana ba chi da tam sao gi da English la ma seng tang khu di la ma seng athang madam na ga hang di ji phni ung ji ya ri li khni ngai ji smart wa sa khai thumi khai education mam tha da flop ta gai isi wi tang khu bi ukhur ba sin a humphun ba sin a aram tui ne da khu wi tui kham tha tha et ma sang sak thu ji kiching testing English na tang khu di li khi le khla im them ne iram de ne si na khro example le itum ne hili I tang khu di li le sina ho ge da program ge assembly host da ga sang hi khu no hosa khami ji thang wi program ji hosa khami ku chung khe ne khlat pai ji tang khu de ne khlat khawai sa li ba hosi lung khami yong da ji madam na host ena testing ji tang khu de na ya sa bai kha kha career sa mi ho lo zo tang khu di kha seng mi dam tu ngai I thu mi ina gathai bingji nang han ka mi ke utilize na or ka kandai kandai transfer sa ki ji iwi area nim ne ila government employee ak sa da government na zat log jili sat ki ne ung log jili ung ki ne jeuda je social worker ping na han ka mi no ka tile sa hai pung ma khai hi for example thanga ji da mai de na na pung ma khai lairik na li pa matai ching da le kha wa ching kum a kha pa matai ai kha pung ma khai pa matai ai kha wa knowing knowledge ye na khang dei ba we mai dei ba we kong chai ba we knowledge kya kha chung mai ra chai da I tham na pung a kha khani hi lai pa matai ge we na ina compare kha ne sa kha wa I tham tadan lum shlau la sa se lum shlau la sa thei se huena ithom ring ka phala le ke shila khrane kha adam chala ge na lum shlau la sa thei katam ka shu ji ji hilik ho ne jilla chaina adam khashman hi ithom wang ka dong khi khamalim ne pung ma khai ithom oja iwi kolika khal leye ladies oja in English we what la college lila itam shina ubing here she we what tika domestic work hila ka chung ka saki ji leo mir na ubing hina thang ka ji da pung ma khai khai lai pa ma tai ching ka ini khni le mir na ubing jin da jingkum akha multiply sa ka chung mai khare na knowledge chung mai plungi ji ne da ini ngzek ke ji ta ka mai na pung ma khai shiman khai wi knowledge ka chung khai na itum tanare ka chung khai na multiply sai itum na shijin khui ka je hang la ka mak iwi ji likhwa ji ka te bing na majan sang myar na madam uijle ko dom sa da glass matai sang sa da ina aka hangai ko hui gi ji maram li khana hui na khu ye minat aka ina oja sa la ga minat aka go hitran iwi ga dam na hong phanga le de le ga 50 minutes sashman mi kai ni na to multiply ga sa ji hi ma shung la ge sab lung gi ne iwi minat aka hi ga dam na bing wang ba athum na abu wang yera 50 minutes ka ji ne ina minat a hui mi ga thum wang 50 minutes shiman mi ji hi mama lai la atam gu ji da classroom li wa ro ji phniung la ga to chone thum la
ning le chung ga effect sai ga dam na wa hui hili le dak le de lui ga dam na chung le sare raj rajang dak le ga dam na chung le sare tang khu wi khang cha ga hui gi hi jing dun we na ha phok la ga mang jei bai ro do ji challenge sangai hui kham sui ji hi khang cha na i da khui ga hi ning li mindset lik jong ka sa ji i thum na college ka ha kham thali wa kha ba minat a khui khai ma jang sak lim ne i thum li ji thai la ge ma jang sak lim ne ta da ga dat khai la ge jang sak sa le attendance ma mi lim ne ka thai la thai srai le re ka ma tam khui lak nei thum hi arila ta da i thum ZTKL conference li ina athang bung shini li ma ta rang ka jang sungai re bung shini da sangau ga da shini ning li shap shon la ga jang sungai ka shini lia kiba kam le sam nei chair ma di phanga hai sai ji thai la ga pastor gordali ta jang la ga bung akham khai khani bo hui shon nei da hang je ga shui na we I ZTKL conference li ajana ra khre ne ka shawa sha shon ne ZTKL conference li khayau price ne de ili la khuyong khming wa ye ka mrazang lak rang sai aje hi da razang la ga hi da adam ka chung ga kai da gli thai la ga disappoint wa sab ba mai I ka shunga wi jim ne ka I thum ma ka shung lak rang ei ji I tha da confirm sa lu shit de le atang ga chung ka hang dai re madam na la ji tung le ka chung khlang rum sang ro khai re new education policy marang li madam na hang khai ka chung khjili tha da ina hanga ngai the role of parents teachers students hi tio mai khangai new education policy hi 5+3+3+4 juitili graduation nang je aura je BHD sa mangra MPhil ma le lui ra je ra the chung kha le kha hi dailine school we system hi ngajek ta le au ga 5+3+3+4 hi mang hi the emphasis au ge school ka da kle kadam na avna ki expect saran avwa na ki expect saran kala ojabing na ki saran kle ji he new education policy we khang je ti sure da ki mai ra rang kle ji hanga ye ri mai thui da class 1 to kg the nursery ma pokrang ka pre primary na preschool ka atum play school lik jang je na hopok gi na rahi so 5 ji jili jangsar hai ne class 2 en jang da thaka ba 5 ba hi ki waina jili ta khuyao ji kha ba early education yang athum na emphasis me dagli early care khui vai early age na ngani lagai na le ka care go khui ji li emphasis ki chong ga mi kai na ra I thum phalat ta sar la ri ba wa class 10 ganai kha ki ka tha dang naw sigla 12 ganai kha college li khi nang naw sigla jimang muchuk la ga le fe arela ina awa ka mang sarang ka I jimom chuk samne awa ka ngasa phok la ga naw lekhleo naw phradak leo naw jili ka tha da kir khara ji hi da ki nakla artificial intelligence le sarau da ara ithum na naw maram phasonau da itum lila advertisement na da sarawe so artificial intelligence na kahang di shoda now hili ka tha da kir khira ka thran khui phokra ka thran khui na ho ji ba hi hang ste se ro jingum khanie na tang da hi khanie ha bo ka wi ji da skill ala thairan ana tam khui thai gi ji skill ko tong wa jing khani ulong hilia chung gudam kher sai ji tui mom tui thai reng sai ka chung jawa bung jingum khani li za ther sai ka mom tui thai reng sai thalo la ji le ka chung gudam ai sai ji athom na emphasis in the class jingum ku thu mai na ar ka pho lo ji ne preschool hi ar ka chung jana preschool jo wa pho ka jing thum ni 3 to 6 importance chung ga mi ji ne o ja li en dang de la hili sak mai tui de yang gi stage ne new education policy na khung hi ka terming lak nei do khui ba ki wang ka terming je kha ba ka really advance sala ga in the khai society bing na ba practice sas che khai wat nei
psychologist being the take early 19th century take what ceremony kai tumli ari ho ko kui tan ko to only mainstreamly ko to only grumau say the ho kui tan new education policy hiba natumle hili razangolo hina mashung mai je abong ge take tan de kui jo waina thak line kiru ko bogalo kiru kui ko vai tuition ko kui hi class 9 10 mang metric pass ak vai mang mo kui mila ar how phok kina thak me khar how bogalo chỉ thấy có nào đến class 9 10 đi tuition mà khi mình là kiếm thảo liền này metric pass sai class medical way tuition mà khi mình là kiếm thảo này chỉ cái thằng này early care hi le importance của chúng có mi vang ai na 5 plus 3 preparatory sa kami 3 hi le của bài có another 3 rau ra preparatory in early care hi sa khai thalai medic chalai sai rồi jai ka class 6 5 plus 3 plus 3 kra baji class 6 ka gali ba computer we coding la tam stay by hai ne stage arohon last year pandemic adam le class 6 we dam na ka naglen le ana junior red hat pashi we le tam go kui mangai na apps ko chung sham so kare da class 6 ne ji ji tam stay by hai stage ne we have one relagina ju stage ma ram khatam stay random stay sir khai le re ju vaina 6 li a pick up sa shap khai ne ju stage li pick up sa shap ran hai stage ka shungai re ju no class 6 se ji preparatory stage ka early stage li na matik chala ka na samiran sami sera ka ba 6 ji sabok pa khai ne ji da we mirin manga we mirin song jawa shemi sir khai ne ji preparatory li so another 3 years plus 4 years class 12 pass ka sa jingkum thada je shot ko kupli ba graduation li awi free will aina decision khoi laga awi tam khangai ba bai re jine aro hili mdai la gaina rimai thui da avu wa we role khikla ili hang lo je kha wa wa hi kadam na we talent iji chawin na we now we talent hi identify sa thai phung ren na rimai thui da kasang kreina shimli mang sobam la mushun wa longbong da school hayore ka thala la shimling thong jing sobam da gle na ne wa bing na wa talent identify sa ko wai observe sa phung ra now ji li young phung ra kharjang sa phung ra ka thai se phung ra wi maram ni ji thai ka ba oja li ngsan bai ngsa khang san tran awi best potential ji kali shok pai ra kla ji thai na wai ra to avu wa hinau li atam mi phlung re laga observe sa phung ra we talent identify sang jon phung ra cha chang sakra explore sang sakra ara khre with atam thada ocha we bangli hor sang khai class ko kleo school ko kleo mothor thak tada thui kleo tuition jo hawai tada jo hawai ko gubai re ji tam maning lim ne khre ne him tham ne atum apam ga dei le ba itum apam li tha ching sai itum lien dang de li tha sai ka jim tha lui sai abo ba jim tha lui sai oja bing na khi saran oja bing tada otpam masam bang thure ji ka i oja ong san aura ji ning juk ma le se aru ri khni thot phing le ji tha sai yo cham masam bang ka otpam masam bang ka ba oja ong san aura ji hi li ngui phok khai ne oja sare ji hi ngi la kho we na target le la ga ambition le la ga ka sa bangdam leim ne ningli ma hang sok leng sam ne oja sa ngai thum la sa thai jim nim ne ka 11 12 li oja kham tham sam bang du da tam gi the wat la khaw da ningrin le ga 11 12 oja sar de li sai thum la ji ma hai la ke nong sam bang da sat le ko training wat la khaw ila ina phing ong ji I ri mai thui da the higher secondary li posting ong dai ina event tha ka phani ong jing mulung wa nai da national li na khon chui line wawe wow gai dran wow gai wi thili I ka khyak ka chung grounding le I wi ma ka shabu wang gon rom sa thai laga ina khu wang ina khon chui bai da ji rai plus oja khra na chung khui ma li na khon chui gai ji I English traksa sho na we longbong da sai athum mangali le khya ke ji thangai na thui da I national le akhon gu ji mang wa lim ne
ka strict masam nei jem nim ne ka akhon gu chui go je I masal ni ka tong hi maning la khang de de jung life experience ka chi tong ji training khwat ki ji hi you will lay sai training gu jung khwat sai 5 years experience kai re thala la arui la training jung khwat fi training sama man de le ocha sara ji kha wa jing kum ma di training sa phung re ja ra new education policy ti shu da ji wang ready sa lo mi ji ba sara ji kha wa ji ma khui la master khu ya kha wa jing go ma mang training khui la ga sa ba ye ko thala la ocha sara ji kha na train sa phung ra ji ning li jang rok ser se training meaning la mindset li dam khami ju khami khang khami national li legi shu ning ma jang lo ja sara ji hi the society sa shoi mi ra ji we policy ne new education policy li mazak khana policy ne we ji oja aksa de dai mi thui de train ga sa ji hi ku chung ga da ga sai ra national bing thong mai mai khare re phone da matam stai lak le mi singai kha ba shu khulung li thiamom ne ma mi sing khwai ga sai dong de lo ka tha da thiam ge lam them ne Kuagli computer shimaka alungli computer hai la screen mang ko la keyboard mang ayale hai mi je keyboard na screen mang ji li access link sak je khangdem sa jang sa ko on sa mi re ga athum klatan ra sing mu kadam la matam ste athum klatara la grang rew la thang ji de bung khai sa da sa la ga thiam thiom ni ja thum mi ko mo hi chi thai sa yu wa yom nim ne chromosome 23 pairs 24 guy ko was hayo one ngai ni ji na yong one ngai ne I thum li na yong tha dam sem yem ne na yong in dang de la shin ngai ko mi gu mo wi ge shin hi ne te ma hang la la ma tam sthai la le thiam ge shap wi bang shap le de kle ne national li ji ga tha le la ga hi ji ga tha ji nui la kha chung me kar le ji ga tha bang shap ji Juwaina nationally tamstegi ji hi sakmai tui ja khane na hi train sara ji we ning sa hailo ga oja sara da le mi ser ga phare kadam na ga sa da kirol le kadam na li arohan government new education policy hi implement sa bo khai thane in manipur le la idam government we system ni jang ga da tam ji the information na shone my concurrent list li jang is hala la center we na directive kra chung mai manipur li fakathan si sa se kya ka implement sa le kya ka success sa le ma sa lak mane center na hangai de ji ka mas cha ba im da sai ko chung khra pho gai re nationally talent follow ju ko ji la information la gran ki talent li tu mam da kha go ta de any talent ji na wo government na hi encourage sai ara ta de talent ki talent le lo ji phai any talent he shijin baye he government the tal any idea any talent he phada lenar aga idea he creative na experience le ka na idea le sala la mashijin baim ne da reject sami karan win idea rai re je ka ji implement sa ku shap mi khangde pha ko la ga ji implement sang sa khai ni no will idea le ka no will talent no ji le ka ba ka te na le ngurum la collaboration le ga sa thui bai hain the any talent phai no will talent ta da modui ga thai mang la ka bi ga thai mang la or mili ring phang sa ka thai mang la talent ga ti no la list down sa la ga awu wa na oja bing na ji observe sa mi la ga ka down na bing li encourage ka sa ji da ga sa ji ne ka down na bing na Jubilee participate sa from gizne oja bing na school na encourage sa da kle activity Jubilee step out salo ji ta ga opportunity ji no bang kham haing sa re in a ZTKL ari question han hai da ZTKL na ki saran ki sami bai ji Jubilee da ak khnim jan sang ge ajra shung da TKS na ZTKL na hi lam sam ni ji chung hang sa bai chung la sa khai le sa bai ka ri ta da fresh sa line le election country chamai
election ra khara tran mang campaign zade as election khara tran mang in otsai kujung jana kai na mai rely na policy im thalai na hobok laga rashu mai laga election jili climax ra sang sake ka gadam naw long na kui ga by roll akhawa election mra rang khaina aruri na otsa khangrum government otsa khangrum government li masak by ma sak shap ma lem ne to khi iwain aruri na how phokaina to the pressure khami plus accountable sakang sak kuji hi kadam naw long na sak by od akhla gi to khi to the chief case wang ba go ho or the kiki ga ba ko ma maning la ada yaw thi raming khang sa accountable sakang sak school ji vule accountable sakang sak key program ka ba wang ikla jiba ji thada mu chuk sak ngai ojawe transfer jila la jiba ba mai aruri ena otsak ru mai kha ba abong jivle retain sa ga ba abong le son sa re ada kadam na long na than laga hing hom shung hom ta hi da ka sai smdc bing le accountable sang sak se smc de lo hoye smdc de lo hoye ka him thalai na accountable ma ka sa smdc chung khle re school effective sa line sa de khle smdc chung kham them ne tuluya long hilila ku chung khang section zekta la ga ithum pam sa la ge smdc kya ka effective sa lik la ri lam them ne ithum no cruel shok la jiba ba me smdc which tada azak mai mak thein hak mai thui je school ak ni thum mai ukro high secondary district chiveli ku tongli ngurum hak mai thui je high school ak la higher secondary school ak la ge hill district jaile thalala smdc azak them ne kadam na long azak them ne thanga yaw thi grang bai aka khani shi phnyong ne so far in this many years accountable sakang sak ji le kuchung khle ji wang hi tada hiri go sa vai plan masala le tiao mai ge den mang sa hin deng de masara rang kha ba itum manga khui vai bong chung ma lem ne de khui ba itum na ZDO office li lo ba ba ye ZDO office li infal mang madala le ZDO li lo ba ba ise TC li lo ba ba ise AI DI hi khiba jang da kreli khrjang jung ga shai AI bing inspector bing sir DI bing athum hili yaw thira khang sak athum mai role hi activate chaling sak se ji pressure mi se government li athum mai ot chat le khawa ka jang khat ning sang ngai AI DI le sare athum li yaw thirang sak se athum ot sarang ji sang sak se ma sang ka ngai jung khali le athum ka thala la sang sak se thai go teu mai ta da de na oli no we roll ma sa da le ji ba ji pha wa kha ba ga zen wa kha ba o choki ji jung khali sare de khuye Aruruena ito mo jingdun hili leida khlai private schools bing ne ba khisa ba ura thaka government na kasamang liquidation sak bom ning la private bing na ling sak tele private bing mang na da ka tha do maintain sa tele education system hi da kahang la jong bom tele ka private hili lam tha sang ba new education policy we line na khi mai sa ba ra other ri la ga na student teacher ratio ba hila check sa ba ye check sa ma man ga mai chung na wei je ma le sam ram ne ka je chung na hai ma ning le sa ka je check sa ba ye ji mam ning le grading system hi thak la ga na ri mai khare na government li ri mai khare na ho khai la pha gi je de khu grading system je ga first second third masala ne shi ne thum grade A ne then grade B ne grade C sa mangai re result ko shok tran first second third ma khai mi luila grading in sa mi na sing no bing wang atum psychology lik chung khung chone atum wang ring pha bang ni il A ni je il A ne il A plus ne ne la A la il A ne ji ta ring pha khala ke
atumli grade khiautran or result khiautran grading kami na result first second kami hi ngai hangai atumwi mai ge shi ji mirin pai de phning khong ne mai khia ji mirin pai de phning khong ne mai khia hi miak mang na first quick pai ne mai ngai jai de khani khwi sa go pai de ka e hi wa trana mukino khwi bai wo hong phanga na lo khwi bai wo ko tong na le e sa mang bai wo de ji ko tong na da memorable sala ga na phning khong ji hi athum wang sang sak sa ron thak la ga na hi hobok phai ji ba hi private school bing le hobok ga bai de khwi government le mang rai le la ina da dialogue sara jaw ga discussion at the short that we flow the short that discuss sara the zango da hi la ga de ngran la ga zang ma le thure ka da aka waina shop khoi la ga da ka hang sai re are the discussions at va vai the khang de de na la hangi ji le ka ba han mi lo ga la zat va man se ni share ning share it we panelist Ajang Johnson Ara it we community dialogue ki kupsang vai sauze athang atam tra khimana with other recover sa vai tanja mali luture ajawa intensive support kai ne lumpok ki ji kai ne changkhat pa wa tuipong jiwi flow jili yang khawa ka resource person kala itumi panelists kala participants katongali ningshi midlei hang haida da fail magasa media mohat khanani fail gasa test masarang gibaja tam go khui malai mane tam go khui malai ga improvement malai bai mane singtun gatam na long with president hang haida da awi saga masaga pai ta hangai de chigata masaga bai ji jungmei de thairuno hi wi khon gi sini masaga bai wa ji jungmei de thairuno kala jiwe na tam khui laga singtun ga tam naulong hi chan khang sunga rai khai da da education wi matang li mermei de hot na lu no chiba ji ni wi sok mi ni ara shiwi discussion jiwa jurda hili summary findings really jang iswe class we jina hunaka patake kala hibahi office bearers to pangli misangora ZTKL kala itum gtong we jang number 1 the active participation of ZTKL and its units in education by a proactive encouragement and need-based actions. Kakhneli by checking frequent and random transfer of teachers and lecturers. Yang chibaji mutaila kai akha shoge hilin akha remark mingai itumli mashit kasang ji ka shung ngai de itum hili schools colleges higher secondary school transfer kasahi transferred with boss jide mudaka kai manipur zat khana no transfer sa ojaba jide transfer sa kai meaning la with boss jide jida ga tului higher secondary hili physics oja legi saji with boss in the twega physics oja malai lui jitra meaning mudaka kai ni hi sakla kai na check sa se kakhneli participate and encourage in promoting Tangkhul literature by writing, member being najang, translating, like translate sakshot mi jung zangli, and other literary pursuits. Kangdate literary lag bila contribute kasane, poetry bila contribute kasane, drama kangreola. Atang gang dada itumi kuku itui kakabili nap kasangla chikata thaji contribute sasegi itum pakutako kagatumali intensive campaign or seminar to solve
school specific or village specific problems in educational institutions of Singtun and Tangkul. Jang, jibaji sase sarane giji itum discuss sairko. Jena kamadeli Singtun gala Tangkul ngale hiwi wartam resang kawai. Community dialogue with members. Singtun now gatonga gala ZTKL na recommit sahaire. Itum with team adiju research, revive, revitalize, rethink, reinvent. Sakawai itum commitment ji mihaire giji aju class hiwi. Hap katane ning silagare katong na active salagane participate sakmiwa. Thank you all. Slagare issue resource personally. The new education policy vis-a-vis the present status of educational institution in the villages we maramle kuchunga discuss some kai wang may as he be kuchung hamra thwe cover live coverage quick ne jena ari later clear ngson oping delegates ping natumna shim han khung atam jitran mrazang le later clear ngson oping le ling je homi laga asumi free time le ngana khwing sak laga ishi jingdun tangkhul tam na long resang mai chumi da zatwai je songja le phaikar chumi da khwi phai sa se ajeng jinwi khanawa atam hili participate sami khaya kala suru khumi khaya nachum tong khali nik share ko ji khanawa sa da hang chfundle araba itumi jinwi kupsang khwai benediction hi Reverend Colin Ramsan, Pastor Shirakhong Baptist Church, Rockhamil. Siasasi Ningashim sot me Kenya to week Safa Ribra Nana Singdun Tanghook got them now long we. Conference kala Platinum Jubilee Quiramida Apong Kachungkaina Nana Tamkui Sukui Kavai Naranmida Achirasunda Tana Mihairi Nalining Shidam Sot Midalaye Azu Ngazin La Vibra Itum we Watam Linley Pamaida Kala Nana itumli somi kaya na rabing we talent pamaida na we mangali shijin kavaida itum kiwe apongli machung rum sakai nalining shie nana machukwing sakai kala itumli taking sakai saikor hi vivra itum na zadvagi ji alungli na we raubingli na we gatan samida sang sak ta clipping lila he executes sa sab khawai kala nawi ngchon khami alungli tamkhui sukhui khawai apong chungmeda ngran khui shap khawai na khang chon milo idom gachivali vivran nana okthuili shirat krali nana talent chu milaka chora khaine kala chi Itum shitinda na we ming tek fine ne na we unram resang fine gachi mam laila chuwe alungli otsa sap kawai na khang chon milo itum gachi bali na we so kamichi le milo kala singdun tangkhol kadam nalong kala ishit tangkhul katongo wadam lin we alungli manga khawa samhang sak milo de saya gasani nishim daila khaire asu program na Zangmida itumli so mi haire ara apam hi na itumli nawi sok mi jupui mida juhomilo atam de chida nawi ng sok mi than mi chile mi khwai Jesu Christ mingli siak sani amen